Oleh Mizoram Journalists Association amdan batu tak tak teh Mizoram BJP pingin kumthat cibar kan buk cewa kuminin kanse natura o dusak na samper kini BJP Mizoram Pradesh kan tham cewni goina kan song na te vai poi moin design local thia kin chunga nom tu kan soi okay goina kan ko na chan chu Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Chungchang Saitura press conference in Korea. Press conference in Tantan tak my introduction kan nei lokama kating lam tang in introduction kan nei nga kapula thu hi pi galan sang fa na di hi joint treasurer BJP Mizoram Pradesh sana piami hi Pumal Soma president Kisan Morcha ania suanin kaveilam mathu hi Pulal Faksuala Amzel ani hi state general secretary suana pia rasil ame hi PC lal pia kimi secretary BJP Mizoram Pradesh ani suan voina kan press conference kan ko na chan tele Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission chungchang a hon na ti mai tiang chu a introduction ang min sei sakturin Pulal Faksuala Amzel an so mangai introduction coming here today so now North Korea state general secretary betul dia di central Lombok kan national secretary tazimami ani boka national tuang kan BBG Ramji Chungchang saya tu lokal kan dia he ek Chungchang ni tu kita tu main dia kalau so ek tahir ni mengi thil tum kita le hei enge dia amma MGNREGA Protha Dora ni tu ke poi lo to mai thia zau zau de hei soi kan tu mani India ram I ma so na Viksit Bharat 2047 aiming to sarkar kalai me ki kala chumi atu pui mil tu chuan in na mo here in Viksit Bharat jiram ji European kila act here mani en thre again cover lo sang sanga maso na kan ti le da chuan ram mi pui khol le tuite ai tu apiam ek hi ram maso dan dia chuke tho chuanin kan ram po hi prime minister Narendra Modi kai chuai tuna sarkar mai khia ni he ek thi alo don ta ni kan che again amila hian Viksit Bharat ani Viksit Bharat to develop India and again India maso na ilam khoi zong kha dia in guarantee Rozgar or Ajivika Mission ye hichu na thona le e zonna asap to employment le livelihood mission ani ya chu pura hianin thingtlang le kwa atiam man thei pura act hi lona lo bita ni then apart from doing hi age ani ti hian soidon kai la ama khan scheme sokar masalam pangte le amalam pangte to lo nan po thina kha MNREGA a khachuan ni za in lo na kan ti thin kha tula chon ni za le som bi panga in lo da lo to la ni za chok ni lo bin ni za som ni le panga lo to ni em chung cha ni ka soi so je la ga in hei hi point structure features da do me ron ke la chuwa de chuanin un ma soi no MNREGA lo ya til fel lo tam tak adon tu pui na poi sang lo sang te anna chu sang ta te ong song kha tu na hi chuanin cover tiam na mangin GIS system kan tiang chi te then Aadhaar base kan tiang chi zong zong tu lai cover tiam na mang mobile app song chi niang chu kha zong zong monitor tu ani dan te then sarkar ina matching share nei be tu te po om le tu da chuanin sarkar kha ani tu lo ni be tok tak to na ama te ka chuan Central Dina 100% funding ke doni wa khan sumban da bi thok lo state tam ta ka oma yang ho de po hi zir na chon kho re ga mo sa kha central sarkar sum kha lo ra le kham te kha ti re tum de po corruption do na de po ani pa ome tin ta hin tin pa kha thare do me chu di so chu ki amang tu te na an mo mo da na zir le
atu da na zirin state sarkar hi ani chok lai lo ki thei do la ma chon ni zai lo na ni ka chon ni za kha ik lo hun tu la ti a kha na tin zo a ma dam thok thei lo dom chi ni mun de dum na chuanin farmers te lo le mi te sarkar na ngai poi mo ri la chon ni za le som di pa ngai lo na hu na si ma hi anin khati hun so state sarkar te ne da hu na hi kan ka tu ni wa bin e hu na hi anin na lo tho thei lo amo an tho ma dam an tho thei hun ti ran buan tu la u se hun lai te lo in na ni kon ka ta khan ni som ru chu ma kha e state sarkar ke tu na khan chon lai lo thei ki do na ni som ru khera kha pa tho la choi la lo khan an ma mo da na zin ni som ru chu ma kha ke ni don ti te dia en poi mo de wa chu direct benefit transfer dam ti ami bui an thok tu te ke na direct ka na ka da dom tu te middleman to lo tu te ek te hi a dom tu put na thok tu ta na ma so ba tu ba don ni ba ka hian ki tam tak self help group kan dia si te le me chia lam pa na an lo to tam tak thi na te kha kham te po kha thiklam a khot Kita kita poi na anman ko kita po ka be cham pa ki chak le zol nan te ek te po hi scheme te po ra do na tin scheme ma hi central ina kum bila an du du wa scheme ma no sia ba mo tu la te to wa ki he state for captain en state for car ba ka ha ka ya chen tu vc country level se ka ho de na in kum ka ya scheme ma te hi amma mo da na zil alei lung ma mo da na zil le ami pu te na an ma mo da na zilin ni za le som ni pa in do da tu hi ek te siam le te ri do na ni ami scheme ba ka hi na nge mo da na te ne le ma ma scheme de po ka on ka ya ta ka ni kan jo je za ra bi te te ka ni ka se be se ta me party chuanin India ram khu khoi khoi thingtlang mi te livelihood ajivika te livelihood ni a kan luna ko le be kan ni tin te la thome ni ze in don ni tin na na kan hon se be ma sam ni le panga khan kan chia thuangin PS o khar lai in he scheme thak mai hi introduce ni a am e ro chu kan han ham chongat na ta job card holder kan ti hebi in khata yani job card holder pakhat mi ngom nang in chu ko mi ngoma khami kha Aadhaar base ni ro ba in job card limited tam em ya NPS or kha ku modi kai kai so kha ro pian so kha nin Aadhaar base in na han ti chho tam mo pu ba tu na han Aadhaar base a kan lu vet to a khami job card lem kha chu am ta shi lo ni am e ro chu za central ka sim lo ni ba yani job card tu ko hi alem chu am lo ma se chu ko a yani pakhat ai tam nei te ko hi alo the ni ti te ko mu wa de zer ni a he PPG ramji mang yani system thale zwal una so kan chat chu to angin kan phone to in thil tam tak kan khoya kan technology sam te em ni thu technology sang zel thu na yan no so kuri kan bo se ne ka Mizoram an kuna job card holder hi chu kwa per family amin nuan ni si khat sang kum kan oma kwani khata kan in lo na le ti chen zani le som bia pakhat ania kum khata yanin bai be che zaru don hi central sarkar ni ze lo na ta Mizoram sarkar Mizoram mi pite ni pe a khatina kan poi samu chu bai be se som li pakwa bai be se som ma don ani chu chunga chuanin atlang pui thuin thakina hianin ni sari te ni som pati te kanin lo a khabi te kanin lo chhode ngot mot ta ni BBG ramji a chuanin kan GS kuma phang se an khanin hemi lo wa thu lai te lo hal le khai chi han thap thu lai khanin pol bu chang ka ong ge ti ka kham ang kha state level steering committee ong lona khali ani in challenge lo nei tu te kun ko te ta che yang ver tu khanin central ne na mun zomin anon bang thua don nia he budget hi bai be chia dir noi khat sing nga sam kha sani padi lai ni central budget a swani alia ko ta dia achang swani budget hi kuma sa ai ta niam han ti le oma ame ro chu state chen khat te in ro
tấm đầu tiên là về chỉ na demand driven là gì á mà vòng dễ là lâu budget xiang đi vòng khanin cũng một cái một lần phong cách thật chuẩn cũng với em đâu nhỉ cũng là nhà nên ama chuanin cho ei vàng muốn nó một lúc làm gì mà số nó tắt mà số nó cho thêm thấu nangin ei baratana siam tiêu advan khania mấy rồi sự cũng là nhà India làm sáng gì để sống đi pasarina Punjana India Punjana kan lo murahianin mason India develop India vikshit India turin ke kan pen meka chumi kan chuanin he ama kan lo soi ni zai ba kan ti narega kan ti mai thin po hi mun ta ngai tuin VB vikshit Bharat telin amin te po hi thak chhawila transformation development tak mason na tak India ram kan hoi theinan he mi kan mo ang chi sang te central hianin bank National Rural Infrastructure Bank tak na hi omani khami tenen vikshit Bharat thingpur hianin thingkami zong sam BC tenena thokho during he scheme hi convergence kamila irrigation te ka mason na sang sang di meram chu Mizoram ma chuanin he soil and water conservation te sang sang ka ma kham te ne mo sang ka officer on ko khan state steering committee khan real hopin chubi su district atangin village atangin district a chhore district atangin state ta ko khanin in swar mum lom thai pui turin kuna yan ning thar le tiang chwa sarkar ki ma alam se emadi hem scheme ayanin kan tuina water security lampang te rural infrastructure te livelihood related infrastructure te mitigation mi weather in thak thut tem lai khanin kha rumal te chia thara thak tak kan ne yak ya ang athena inherent sung tu kan he scheme hi advance hota ania am apoi mode ko tisu tasina ka soikha gram panchayat tangin district kan state kan alo de tikha ai smooth pe sung no ni kan mo am hisab khan chutia nang chuanin hisab chho ania national rural infrastructure takatang khanin belfai kin ai sender chhodon ni bo India hianin zona le sana tam tak te ko in nei kan ringa sun te ko chu in bil ruwa khanin to in wa sei lo kula chuan oi mo tak mai chu ni so pa chu ma khanin in ro ra tur kan mo lo ni chuanin compensation te ko kha mu te na chance mu te dan mu te ko kha amani state sarkar na ko tok ki pa mai do na state sarkari ne mo wa ma delay ya oma mi kun te kan lo in lo nge ti kan so mo do ya te ko kha e act thar ya ni aron happen to so em emani ti khani so na te kan ngai phaze na ma te ang kan ni shipya chongse ko nia olai July so kemin kan zau ve duwa lo apik takin wage payment chungchama lo intake na chungchama kan na an thong so shim chuan ni som panga chunin an lo kha pe nge ti kani chumi chuan lo state sarkar in a pe thei lo chuan compensation ka state sarkar in a chok ya lai ta ni chu wangin ke ni Mizoram te ang state re dan pe chuan compensation te kha thil har san tu kani chu wangin state sarkar chuan ani lo zo ni som panga chung khan lo kha an pe ni tu ani ha hei thingklang mi te tan chuan a tha ema so decision making chungchang a hianin hemi scheme ina atum ta chu gram sabas kan ti te la VC kan ti mem chu ani ho ku ta he thu nei na sang ta ka pe a development kal dan tur chungchang te la decision making reng ka VC te ko ta hianin thu nei na apisa em ni ti kha kan soi pe wa chuan usi sakanin engomani soi bel tu emo kan sei lo te kan mai pal to wa lo zau ve ko ni kan so mo analysis i ram panchayat development plan kan de GDP chu i uspan de ko ka sarkar ka sarkar ke je ko sarkar ka an chodi sa chu grassroots plan de ni bottom up eta top down do wala sa mga titlagin eta ambani mo
tu cái nghề ăn đồng bộ thì tu tu nghề là con răng cai tu nghề lần xiêm xe thì xe thì qua bên đây này thì anh ta cái gì họ làm cái quy trình xe thì tin central scheme này cái thì ai cái trong phát triển ai khai gì các tàu thì lại cái cái này mà soi là đi mà thế nên khai gì thì mà các mua các tàu thì không sẽ đây các mình kiểm định thì ta cái digital đi thì cái digital thì anh cái giờ cái farmers support này nó cũng ăn lâu thế này thì cái tụ phát triển thế này cái cái gì cũng cái cái tin mà họ chọn art team đạiท่านหาส่งจบอ่ะอันที่ตัวเราจะปีกันตั้งใจดีซีที่การเดียร์จุดดูครับขัดต้องการเสียงโน้นตาอินยูเรนเองครับดี MIS กับ GPS biometric ที่ attendance นะครับดีดิจิตอลครับการมั่งสมองตัวครับที่มีตัวสวยตัว MIS อะไรเช่นอันนั้นโทรเดย์ส่งตู้เดย์ที่เราโทรนี่ก็จะมั่งสมองครับที่นั่งนี่ press video ตัววิดีโอว่า access เลย access เลยก็โดนอย่างเงี้ยถอยที่ค่อยอย่างเงี้ยถอยส่วนเงี้ยถอยนะครับอินจริงครับผู้สอบประมาณช่วงเด็กอยู่ข้างนี้อันนั้นเสียอันดูตามช่วงการต่อมาเสียเด็กเสียการต่อมาเด็กเราชวนสอบมาช่วงข้างนั้นนี่ร้องมามันก็เด็กเย่เนี่ยนี่เราชวน interest กันที่ conversation ครับเด็กคนนี้บอกว่าอินนี่จะสมดีปังอาค่ะอันทอเทเราคนที่ supply คุณอาม่ามีกระจายลุยอเมริกากันอีกครับอาม่าก็จะ demand driven เนี่ยที่เด็กที่เราใช้กันคือไลน์มีคุณต้องมีจุด supply driven เนี่ยก็จะยังแบบนี้เราเป็นเส้นใจสเตตัสที่เชียร์พวกกันเองที่ไลน์เป็นอันตรายถ้าอย่างนั้นที่ตัว person ครับสเตตัสเป็น 40% นั่นเองถ้าอย่างนั้น MI สามารถกิน access ได้ทุกตัวนี้การสกีมป้าไม่กันป้าไม่รู้ว่าจะมีโมฆะไม่รู้ว่าเส้นสกีมได้ไหมเนี่ยไอ้ยินดีเลยก็โดนนะวิดีโอกันนะอะไรกันเกิดช้าอะไรกันยินให้พีเอ็มอิสลามเป็นคนเดียวถ้าอย่างนั้นด้วยสาวก็ละแล้วแบบยาที่สตอร์มันนี่เองมันจะได้พอเองมันจะรู้พอที่สุดมาถ้าอย่างนั้นfinancial institution bank เนี่ยพวกเขาจะมีโลดโดนออกเสีย security ในการจับตัวอินเดียที่สร้างในตลาดถ้าอย่างนั้นไอ้ทำมันก็เป็น linkage เข้ามันก็ทำเป็นตัวละแบ่งที่เราได้ยินไปบอกฟังว่าเขาได้ดูที่ตลาดได้ยินที่ไปบอกที่เราส่งไปอันนี้ตลาดมาจาก food security อันนี้สิ่งมันก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวว่าเส้นตัวละชวน infrastructure เตะเวลาเขาจะ bodies เตะteam connectivity day warehouse side team ka kami kuota most the drive part itu pun basic infrastructure memang bawa siapa dia nak tinggal tapi kan ini usaha sendiri paha minimum kan ini usaha sendiri paha tal ini kayak tal ini usaha sendiri paha itu itu yang kita karena usaha sendiri pengaruh di teknologi, usaha sendiri pengaruh teknologi, kita coba order kan, alat itu dong, kalau dong masih, maka coba kita benefit semua pakai mereka, jika alat kan, mereka sebagai compensation kan, bisa kau cuma ini kau nakการเด็กตัวนี้มาเสียงว่าสนาไปการตัววันเด็กเด็กชวนที่สอบประมาณช่วงที่เวลาถกตาไปหรอกการตัวปาร์ตี้จุดตรงนี้มาเด็กตัวนี้อันเป็นที่เราว่ามาเสียที่สอบประมาณช่วงการนี้มากี่ได้ยังจะสอบประมาณช่วงนั้นเป็นยังไงตัวนี้เด็กเราจะชวนสอบประมาณช่วงนี้ตัวเราชวน compensation กันเป็นตัวต่างYang persoalan kan komposit dan juga tentang ini konsep ini. Dia kan sering lagi ada siang perusahaan siang mereka mau. Ini biasanya kami kacau oh memang disambung kacau entah ini. Jadi dah laptop tu dah lalu laptop tu dah kita sekarang ini lalu dia dibuat saya nanti kan dia buat kan soalnya masa tak apa. 他把这 professor 拉回来的时候，可以这个
सरकार का सिया पुंदे kan ulung jo wa ya he la pok sak la pok la kan la pok lu wa te na wa an so pundi ko na lo de ko ka ulung ga ti chu wa need based education specific kan ha ai ko la so pundi ko ka asan jo ko fa len wa la ni se na wa ni ha ko fa la wa ko wa ta ka ti ko mai đó सरकार में हम लोग कमिटी भी देते हैं कमिटी में हम लोग का जो स्टीयरिंग कमिटी है वो देखा ना सरकार में ये स्कीम छात्र वे जो कन होते हाँ कितना कन होखा अत्ता चुवाना ले जी कल के ना तो सुन के करने या हम या खान कन होते कन दाने ये ना तो नहीं ये छात्र क्या chen ka da cho nang mani ko lo ki na nga na ta de na email lo de na to email lo de poisa ne ni email lo de te atam ki te to ni e ke ni ko bc ti ka nia na me ko ban ti bi chuang lo wa ko sa sa nga ni ni kam e ma e mi ji ram ji ya ni na ko transparency les wa na corruption athi ang system dik som ma nuai bo na nuai le na na ở đây là có cái điều quan trọng, không hề nóng tổ không mấy.